Hello guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Hereza mireka amakuru yacu tuyatangirire muri Primus National League Rwanda, aho kuri uyu wa gatandatu ibigogo bigomba kwesurana n'umukino uzahuza ikipe ya Reyon FC ndetse n'ikipe ya FC. Tugiye kugaruka kuri uyu mukino turebe ibyagiye biranga uyu mukino, amateka y'uyu mukino kuva watangira kugeza kuri uyu munsi. Igihe cyose uhawe akazi ko gutoza cyangwa gukinira imwe muri aya ma equipe Reyon cyangwa FC, wakirizwa amagambo akubwira ngo Reyon cyangwa FC ni umwanzi wacu wo mu kibuga. Ku bakunzi ba ruhago barabizi, niwe mukeba w'ibihe byose, ntuzakore ikosa ngo agukureho inota na rimwe. Ingero nyinshi z'abatakaje uyu mukino bagiye bahambirizwa cyangwa se abakinnyi bakirukanwa. Zami ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu nibwo ekipe ya Reyon igomba kwakira ikipe ya FC. Azaba ari tariki 26 Gashyantare mu mwaka w'2022 mu mahumbezi ya stade ya Kigali. Abafana bitegeye umusozi uruta iyindi muri Kigali ndetse n'uwarebero. Barongera bihera ijisho ibigugu byo mu Rwimisozi igihumbi byesurana, bitari umukino w'abanyabigwi gusa, ahubwo ni umukino w'abakeba guhera mu mwaka w'1995. Nubwo amateka yagiye ahengamira kuri iyi kipe y'ingabo z'u Rwanda yavukanye imbaraga kugeza amagingaya, nanone ntiwakirengagiza umurindi n'ishyaka byaranze abafana b'ikipe ya Reyon iyo bari ku kibuga bategesa igihugu. Ni umukino ubusobanuye byinshi kuri aya ma ekipe yombi, haba ku gaciro kawo ndetse n'ikiba cyitezwe kuwuvamo. Bituma buri ruhande rwitanga rutazigamye kugira ngo barwane ku ishema n'igitinyiro cy'ikipe yabo. Saruro uva muri uyu mukino ubabaza bamwe, ugashimisha benshi cyane ku ikipe yatsinze, aho usanga umukuru n'umuto bose bari ibicu, bikaba amarira n'agahinda ku ruhande rwatsinzwe. Kenshi na kenshi ugasanga umutoza watsinzwe uyu mukino ahita yirukanwa bidateye kabiri. Ni umukino kandi uhuruza imbaga nyamwinshi, ingeri zose ziba zaje kwihera ijisho uyu mukino. Umukire, umukene, umuyobozi, uyoborwa bose baba bahanze amaso uyu mukino. Yewe n'abayobozi bo muri leta usanga batacikwa n'ubudasa buba buri muri uyu mukino. Uyu mukino ugiye guhuza ikipe ya Reyon FC n'ikipe ya FC ugiye gukinwa ukumbuwe cyane n'abakunzi ba ruhago, kuko baherukaga kuwukurikirana imbona nkubone mu myaka 3 ishize. Ubwo ni mu mwaka w'2019 kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije abatuye isi, cyatumye abakunzi ba ruhago batemererwa kwinjira kuri bibuga mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kuri ubu barakomorewe hakurikizwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, bakaba baremerewe kwinjira muri stade. Reyon vs FC, aya ma ekipe yombi agiye gukina nta nimwe ifite ibibazo by'imvune nshya, ndetse aya ma ekipe yombi ahagaze neza, aho mu mikino ibiri iheruka FC iheruka gukina ya shampiyona yitsinze, naho Reyon ikaba yaratsinze imikino ibiri igatsindwa umwe muri 3 iheruka gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Amwe mu mazina yo kwitega kuri uyu mukino wa ndetse n'ikipe ya Reyon ku ruhande rwa abakinnyi bo guhangwaho amaso: Ruboneka Jean Bosco, Byiringiro Rage, Yannick Bizimana, Kwitonda Aran. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Reyon abakinnyi bo guhangwaho amaso: Ndizeye Samuel, Nizigiyimana Karim Mackenzie, Muhire Keve, Nishimwe Blaise, Esombe Will Onana, Nzeyimana Isaac. Ama ekipe yombi agiye gukina ngo se guhura ikipe ya FC irusha amanota 8 ekipe ya Reyon Nyamara aya ma ekipe yombi nta nimwe ifite ikirarane muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Umutoza mushya w'ikipe ya Reyon uyu munyaportugal arashaka gutsinda ikipe ya FC kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abakunzi ba Reyon dore ko yabijije igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro, ndetse agakomeza no kubaka igitinyiro muri Primus National League Rwanda, shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo buri ekipe yose igiye guhura na Reyon igomba gutinya kandi kumva ko igiye guhura n'ikipe ikomeye ifite umutoza mwiza.
Zamirika turebe amateka yihariye y'iyi derby yo mu Rwanda imaze imyaka 26 ivutse. Aya ma ekipe ahora ahanganye yatangiye guhura bwa mbere mu mwaka w'1995. APR aho yamaze guhura inshuro 92 ihura n'ikipe ya Reyon Sport yaba muri shampiyona ndetse no mu yandi marushanwa asanzwe. Imikino 92 imaze guhuza ikipe ya Reyon Sport n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC imaze gutsindamo imikino myinshi, dore ko imaze gutsindamo imikino 40, ni mu gihe Reyon Sport yatsinzemo imikino 29, banganyije imikino 23. APR FC yinjije ibitego 249 muri iyi derby, naho Reyon Sport yinjije ibitego 120, bivuze ko APR FC ariyo yatsinze imikino myinshi muri iyi derby. Zami ubwo bisobanuye ko ekipe ya APR FC ariyo imaze gutsinda imikino myinshi muri iyi derby, ndetse akaba ari nayo yinjije ibitego byinshi muri iyi derby. Ariko nanone nta wakirengagiza ko ekipe ya Reyon Sport ariyo ifite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi muri iyi derby, dore ko yatsinze ibitego 5-2 inshuro ebyiri. Bwa mbere yatsinze APR FC ibitego 5-2 hari tariki 3 Ugushyingo mu mwaka w'1996 mu mukino wari wateguwe na Kaminuza y'u Rwanda UNR mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gusana iri shuri ubwo ryafashwe n'inkongi y'umuriro. Indi nshuro ikipe ya Reyon Sport FC itsinda APR FC ibitego 5-2 hari ku mukino wabaye tariki 26 Ukwakira mu mwaka w'1997. wari umukino wari wo gushyikiriza ikipe ya Reyon Sport igikombe cya shampiyona yari yegukanye muri uwo mwaka w'1997, ubundi uza kurangira Reyon Sport itsinze APR FC ibitego 5-2. Imikino 3 iheruka ikipe ya APR FC iheruka guhuramo n'ikipe ya Reyon Sport, iyo mikino yose ikipe ya APR FC yarayitsinze. Igihe Reyon Sport iheruka gutsinda ikipe ya APR FC hari tariki 20 Mata, aho ikipe ya Reyon Sport yatsinze APR FC igitego 1-0. Icyo gihe hari muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, Primus National League Rwanda. Mukino waherukaga guhuza ikipe ya Reyon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC Murare. Uyu mukino waje kurangira ikipe ya APR FC itsinze Reyon Sport ibitego 2-1 kuri uyu wa gatandatu rero tariki 26 z'ukwa kabiri mwaka w'2022 ku isaha y'isa 9 z'amanywa. Ikipe ya Reyon Sport igomba kwakira APR FC kuri stade Amahoro. Kwinjira bizaba ari inoti ya 5. Rezami ntuzacikwe, kandi ndagushimiye wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wese mu kuduha umwanya we n'iby'agaciro, kandi komeza udukurikirane. Natwe ntabwo tuzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro yaba muri ruhago mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezami kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana. See you, turabakunda.